Туғандар, ассаламалейкум. Қандайсыздар, амансыздарбы? Біз бүгін Соқұлықтағы мал базардабыз. Уйларды көрсетіп береміз. Тағырақ айтқанда. Бұл жағымызда бұқалар, уйлар. Шынын айтқанда, мен сіздерге басында актуалды бағаларды көрсетіп берейін дедім еле. Портерлерді аралап, азыр жүктеп жүрген болушы мүмкін. Бүгін 5 декабрь 2021 жыл, жұма күніне жексенбі. Соқұлықта күн суық, шынын айтқанда. Ого. Сұрасам болу, бір нәрсе. Қандайсыздар анан? Бұқалар, көрімға кетет, а? Қаншадан алдыңыздар ем, күрігі? 54-тен. Шында қанша айда дайыр болады бұлар? 6 айда бұйырса 6 ай. Баракасын берсін, болып тұр. Рахмат. Бұнандай бұқалар екен. 54-тен. 6 көрімға, даргендер. Keç. Ne kalsın? Күнжелесі деген. Күнжелесі? Ютубтан қараңыз. Ой, ютубтан қарайсыз. Ова. Так, мұны жақсы екен, а? Сіз алдыңыз ба? 75-ге малдар алсын. Sütü var mı ekan? Nesi жақсы екен bu? Bozdaq ekan. To'da da o'xshaydi, ha? Nima jaqdan so'rayinchi men. Oho. Sir bo'lsam, qancha qaldingiz? Bilib olsam bo'laveradi bu qan. Qanchadan bo'ldi bular? 28'den. Qanchadan? 28'den aldı. Күнжелесі деген. Көрімға да бұлар. Көрімға кен туғандар. Актуалды. Реально алынған bağlar. Мұнау қызыл ойчу білмедіңіздер бі? Ешкім жоқ? Актуалды bağlar. Мұнау толдыңыз бі үшін? Толдыңыз бі? Жоқ. Bir көрсем болам, neler sat? Oho. Qaydı qancha qaldыңыз sana? 35. Erkek urgaç. Jawab. Жақсы екен, а? Алды арты. О, uyçu. Uy biri yeni salып тұр. 48 қалды. 48. Bir ekini туған оқшайды, а? Сондай ақша. О, мүйізден қарағанда да. Камераға көрмейді, мен көріп тұр. Мұнау жақсы екен, баштары, көкірек. Алды алды. Жабақ olsa биік екен, а бой? Çüydük ögen? Çüydük. Çoğuntaş ayından aldı. Жақсы mal bol versin emi. Buna olar da sıra koyun. Bu hakem torpok aldıdır. Torpok kança kaldınız ake? Burgaçı? 15 bin son. Aktualdı bağlar. Koçkor kança kaldınız ake? Kança kaldım? Soyası da var. Bunu kunajınlar kança kaldım tur? Bilbeşler mi? Koy sizler mi? Yok, tutuğa çıkıyor ya. Tutuğa çıkart da. Emi. Biraz siz görünmeyiz korkmayla koyun. Tak. Ayıp görmesinizdер, sıra koyun. Aldınızlar da tarpaklarda. Yok, taşkı. Kança em bu? Yaktık. Ala torpağınız degende. Ala tarpaq çıksak besin son mu? Men 23 erkek eкен da. Ол жақта алған оқшайды деп келдім әлі. Симентал торпақтар еркек екен. Симентал алыңыздар туғандар. Симентал негізі ет сүт бағытында жақсы. Породанан тоға да жақсы жүреді. Кішіне вынослы деп. Қырғызстанға өте күштілері азырақ келеді. Бірақ жақшыларын жақсы жерден тапса болады. Кейбірлер жақшыларды алып тұр. Мұна бақса бола тұрған бұқа екен да. Бақса бола тұрған бұқа ке мұна. Ооо. Bir yaş оқшайды, bir yaşқа деле толы оқшайды. Моңыз білсем болау бәке? Қанша қалынған білсем болау? Бұқаны қанша қалынған? Алынған жоқ, сатылады. Қанша екен анан бағасы мұны? Бағасы қанша екен деймін? 90 bin son. Mına bağılған жылқылар. Çoğun жылқылар екен, ha? Біреулер қарап атады. Bir aylanып келдік. Бұқаларыңыз қанша да атасы ем әке? 60. Semiz екен, ha?
Orta semiz 60 ming so'm don. Tak. Tak, ne olacakta buğa alınıp atatayım. Aylanıp oşonu sırap koyun. Çoğun buğa жаңы jipti baylaptır. Bir bağısını sırap koy. Kança kaldınız anam buğanı beke? 95 bağası. Siz kança kaldınız ya buğanı? Sır olmasa bilip koyacak bola mı? Siz aldınız mı? 70-80 so'm. Bağaslar ne yapar o? Yaxşı. Yaxşı buğa eken. Şivit soqsaydı ha? Bunu olar kançadan ekenem? Bilsem bola olar. Bağlarını kançadan devat deyler. 101 mingden oldu. Aldınızlar mı? Sattık. Ha, satma. Bunu olar çoğun bolat ekende baksa. 101 ming so'mdan mana şular eken. Mana AK dep dağı emeler. Tak, uylardı sırayın hemen, uylar tarafa girdim. Şörna piyastırı kunacınlar, yok. Olacakta kiremin hazır. Şıkıratı sırayı başlayımın. $80 ming so'mdek şörna piyastırı. Tak. Ekini üçtü tuğanım. Sıra koyun hem ake. Kança de otasın ham buğan? Kança sıra otasın? 75 lira oldu. 75 ha? Bozuk şey. Bu bozuyunuzçu. 65 ming so'm. Tak. Haydi. Bu sizdeki mi aka? Alacak bu. Tak. 80 ming oldu. Şunu var. Doşan tola koydum. Siz kança kaldınız hem aka? Bunu olacak şu iken. Bunu 75-80 dedi bunu onu. Siz kança sıra odasından aka? 75. 75 boğaz oksaydı. 5,5 aylık boğaz. Tak, bunu uy. Biraz tığım boltat değil mi? Al sıra kapşıradan göçet albayım. Jaş bir eken. Boğaz. Çok bağısını bilip koyun. Bağısını bilip koyun. Siz düşmeyiz kork boyla koyun. 60 ming so'm eken. Tak, bunu kunacın. Sizdeki kança olup kalat hem? Men tapellekim hali. Siz almashtırıp alsız. Etki oqshaydi ha? Boğaz qancha? 115. Yaxshi ekan onda, semiz ekan. 7 oylik boğaz. Shvits ha? Tak, sizning cho'nap o'stiringizcha bor, sira qo'yin ham. Boğazini 85, bulda boğaz ekan. O takta simental jelinde var ekan. Tuğan mı bu жақында? Boğaz 3 aylık ekan. Ақшасы qancha olib qoladi endi? 97. Söğüktü ekan. Simental alып bağыңыздар. Sizдің құнажынша ekan? 55. Buqadan qaçqan mı? Buqadan qaçqan mı? Buqadan qaçtı. Olacaklarga da aylanayın çıkana. Neler oldu eken? Kayaktan alıp gelip aldınız uylardı. Kandays? Şuradan bana tanış uylar dep koyalım. Mana sizlerge semiz uylar, semiz kunasında. Ana. Yops. Çocuktum ha. Kuncelesi degen. Bağısını sorayın hem? Bağısını. 100 ming. Boğaz da hoca. Siz 35 kork böyle koyun bunu. 7,5 aylık uy öte zor ekan. Uydun zoru bunu olurken de. Uydun zoru. 7 ay boğaz 128 ming so'm. 20 litre sütü varken deydi. Bu kunajınlar kançadan hem? 50 mingden ek boy. Ben de qayda aylansam ekan. O жылqılarca qaylanayınç.
Так. Mına qo'y yaxshi ekan. Kunajın. Baba muyun men so'rab qo'yayın ha. Jelinlerde yaxshi ekan. Bu boy uzun uyunuz qanchaymi? 80. Kunajın ekan ha? 80 ming so'm. Mana qara oylar. Qanday zo? Ne? Жылqıdan uyga oldunuz. Boy satarım. Etke, bular etke aldınız ki satasınız. Qanchadan turib atasınız? 110. Şeyimiz uylar arzanıki kasatçılar çıkartat ekan ha? Ha, boz mu bular? O simental boz ekan. Tak. Buna qo'y. Yaşıroq uy ekan, buna orada söğüklü yaxshi uy. Mala uy ekan. So'rab qo'yaymi men balasini? So'rab qo'y. Qancha bu? Boz bu altay. Tayliq boz. Aqchasi qancha oladini? 85. 85 ming yaxshi uy ekan. Uchalari. Tak, tuvanlar. Men hozir uylarning ayog'ina da chiqib qoldim, kunjalasi degan. Endi sizlarga qizig'i boshimdagi aktuallik bo'lsa kerak bo'lganda. O'shalar jerinden ko'rsatib berdik. So'qiliqdagi uy bozorni ko'rsatib turganlar ham yomonchilikda ko'rishguncha salomatda qolingizlar. Bugun 5 dekabr 2021 yil bo'ldi. Havo rayi sovuq.